Kipulit jong special task force ke Assam mentah sengi ke khatlai trek unai wing kilayok ban kemno ya arngut kibriu kibaron kti ha kaban shna pisa thok ya kini kibriu la kem ningkong ya uwei na Assam hapo ka jingalam jong inspector ukapil pathak bat ka team jong u kilayok ban kem ya arngut kibriu kibaron kti harngkat kipisa thok haba kipulit ke STF kilah sedang ban kedong ya uwei ni kini kibaron kti kat kum ka jingyo jingtip jongki Bat kipulit kila penap syirip ban yok kem mrei ula yok ban pet deka kali esta kabadon yu number ES not RF Pryway not Bat hadin ke jing kthong kipulit kila yok ban kem no eka kali bat unong nya hakai na dhara asa. Yeuni basyak kem latip kerteng ke muhash walang arpos nem kerta nakashnong kendai mail berdua Riboy district. Harengkat uparlok jeng u usahil ali na Assam bat ni kini layo ban kurup ya kepisah ka bakot syaka lailak nyau pau hajar tingka ha kanut sanspa bat kawe ka mobile phone harin ka jing thok kit jing pulit ikini ki arngut kila pla bat ya lam sendon syaka jaka terekam ka jongki ha kawe ka ying wai ka badon ha ka shnong kendai mail berdua Riboy district ka baha apo ka Khanapara police station bat ha kini ka ying wai layo ban kurup sendon ya ka kor shna pisa harengkat ki kot shna pisa thok bat harengkat kepisah kabalakot syakan riulak prapunyau hajar sanspa tingka. Ya kini arngut lara no deki pulit ka Assam bat la pelong yang jing thok kit ban lap shushu ikibron kti ha kini kam khai tu ikipisah thok.